лимӯ ҳамчун меваи гармидӯст нахуст маротиба дар давлати чин пайдо шуда, баъдан ин таҷриба дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка ва солҳои 30-40 асри гузашта дар минтақаи Қавқози Федератсияи Россия роҳандозӣ гардидааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад як гурӯҳ олимони хориҷӣ баъд аз обёрикунии водии Вахш дақиқан солҳои 40 қисмати ҷанубии Тоҷикистонро барои парвариши лимӯ муносиб дониста дар стансияи таҷрибавии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ нигоҳубини ин меваи ситрусиро ибтидо бахшиданд. ҳамин тавр озмоиши лимӯшинос Мейер дар дигар ноҳияҳои дорои ҳарорати гарм парваришу истеҳсоли ин меваи хуштамро зарур донистанд. дар ноҳияи Ҷайҳун ба мо иттилоъ доданд ки аввалин маротиба соли 1965 деҳқонони кӯҳансоли ин водӣ ба парвариши ниҳоли лимӯ шурӯъ карданд. қариб 2 даҳсолаи аввал дар ноҳияи Ҷайҳун ҳамагӣ 4 нафар лимӯпарвар буданд ки мардумро бо чунин меваи гармидӯст таъмин мекарданд. акнун чӣ? дар ҳудуди ноҳияи Ҷайҳун қариб ки оилае нест ки нозукиҳои истеҳсоли лимӯро аз худ накарда бошад. анқариб дар ҳар як хонавода чунин гармхонаҳои хурду бузургро мушоҳида кардан мумкин аст ки ин меваро хуб омода мекунанд ва сол то сол масоҳати гармхонаҳоро васеъ мегардонанд. дар ноҳияи Ҷайҳун дар тамоми бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони 135 гектар лимӯ парвариш карда мешавад ки аз онҳо ҳамасола ҳосили фаровони ин намуди маҳсулоти барои организми инсон фоидаовар истеҳсол карда мешавад. имсол деҳқонони ноҳияи Ҷайҳун аз ин майдонҳо умуман 3169 тонна маҳсулот истеҳсол намуданд ки тамоми бозорҳои дохилии ҷумҳуриро бо ин намуди маҳсулот таъмин намуданд. меваи лимӯ аввали тирамоҳ пухта мерасад. талабгоронаш низ маълум аст ки кам нестанд. чун даромаднокии соҳаро хуб мушоҳида карданд, акнун хурду калони ноҳияи Ҷайҳун дар ташкили гармхонаҳо ва парвариши лимӯ ҳавасмандии бештар доранд. солҳои гузашта деҳқонон дар нигаҳдории маводи ғизоӣ таҷриба надоштанд. ҳамин аст ки баробари интиҳои фасли сармо ин мева талаф меёфт ва талаботи мардум низ дар бозор қонеъ намешуд. дар заминаи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан ташкили сардхонаҳо имкон фароҳам омад ки ин нави мева то хеле вақт боз анҷом карда шавад. Фарҳод Собиров 2 сол боз дар чунин шароит меваҳоро нигаҳдорӣ мекунад. аз ҳосили имсолаи ҷамъоваришуда қаноатбахш аст. як гармхона дорем ки 20 сотиқ замин дар ҷогирай. мо ҳамира шинодем 5 сол пеш. соли якум камтар даромад кард, ҳосил дод камтар. соли дуюм ҳосилиш хубтар шид. соли сеюмиш ки ҳастай 180 ниҳол дора, 18 тона мо ҳосил гирифтем, ҳосил ҷамъоварӣ кардем. 8 тонша захира кардему 10 тонаи ҳамира ба Федератсияи Россия содирот карданд. харидоро ай вилояти Суд, ай ноҳияи Ҳисор, ай ҳамҷа меян харидорӣ мекунанд, ба Федератсияи Россия мебаранд. дар ҳама ҳолат ҳамкории илм ва истеҳсолот ба манфиати соҳаи кишоварзӣ ва татбиқи барномаи амнияти озуқаворӣ дониста мешавад. бо ташкили чунин сардхонаҳо деҳқонон имкон доранд ки тамоми сол бозорҳои дохилиро бо меваи лимӯ таъмин намоянд. баъд аз оне ки лимӯҳоро ҷамъоварӣ карданд, онҳоро дар чунин сардхонаҳо деҳқонон нигоҳ медоранд. ин сардхонаи мо қарор дорем, дар ин ҷо 8 тонна лимӯ захира карда шудааст. тарзи нигаҳдошти лимӯ дар сардхонаҳо нозукиҳои худро дорад. масалан, ҳар як дона лимӯро дар чунин салафанҳо мепечонанд ки дар онҳо ҳаво нарасад. ин тарзи нигаҳдошт ба он боис мегардад ки маҳсулот то ҷамъоварии ҳосили навбатии лимӯ ки моҳи октябри соли 2020 пухта мерасад, ба бозор чунин сифатнок пешкаш карда мешавад. дар ҳудуди вилояти Хатлон аслан ноҳияҳои лимӯпарвар Ҷайҳун, Кӯшониён, ноҳияи ба номи Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи ба номи Ҷалолиддини Балхӣ ва шаҳри Ливаканд маҳсуб меёбанд. кишоварзони ноҳияҳои дигар ниҳолҳои пайвандии лимӯро маҳз аз деҳқонони собиқадори ноҳияи Ҷайҳун дастрас карданд. ҳамин аст ки дар дигар ноҳияҳои вилоят низ иштиёқи сокинон ба истеҳсоли он афзун мегардад, зеро ин мева дар хориҷ аз марзи мамлакат ҳам харидори бештар ва арзиши баланд дорад.
طبق اطلاع مسئولین بخش اقتصاد و سودای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، همین موسم تا تاریخ دیروز در ولایت بیش از 5000 تن لیمو استحصال شده، بیشتر از 50% آن به خارج کشور صادرات شده است. به حالت 6 فوریه سال جاری از 2600 تن لیمو برای صادرات نمودن داخل و خارج کشور صاحبکاران ولایت سوخت خریداری نموده، علاوه بر این 300 تن دیگر را خریده و ذخیره نمودند. صادرات لیمو از حدود ولایت ختلان توسط دیدبانگاه گمرکی شهر ترسونزاده و ناحیه باباجان غفورов صورت میگیرد. صاحبکاران از شهر حصار و ولایت سوخت لیموی ناحیه جیهون را با ارزش تا 5 سامانی خریداری کرده در بیرون از مرز مملکت کشور آفتابی ما را معرفی می نمایند. طور اطلاع دادند اساساً جمهوری های قزاقستان، شهرهای چلیابینسک، ماگنیتogorsk و لنینگراد فدراسیای روسیه میزاجان همیشگی دانسته می شوند. خود دهقانان ناحیه جیهون باشد راجع به صادرات این نوع محصولات چنین اندیشه دارند. با ما میگویند که ما همین قدر تن محصولات استحصال کردیم و فدراسیای روسیه صادرات کرده شد، اما متاسفانه از طرف یگان مقامات حجت‌زوری کرده نمی‌شود که ما این رو پیشنهاد کنیم که در حقیقت همین قدر تن محصولات ما صادرات شده است. یعنی مهم آن است که محصولات استحصال شده و از حدود مرزی ولایت ختلان بیرون برآورده شده است. به این معنی گفتن ممکن است که یگان مسئله جدی در صادرات محصولات وجود ندارد. حالا نیز در سردخانه های ناحیه های استحصال کننده لیمو 300 تن ذخیره محصولات و در بعضی موارد میوه های هنوز جمع آوری کرده نشده وجود دارند. لیمو همچون میوه سیتروسی در ساحه طب مملکت نیز استفاده می شود. استعمال آن برای رفع بیماری فشار بلندی، تنک کردن قوسی خون انسان و روشنایی چشم نیز مفید دانسته می شود. از همین خاطر با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان لیمو پروران ناحیه جیهون وظیفه دار شدند که میدان گرمخانه ها را بازهم وسیع گردانند. حاضر در میدان زیاده از 5 گکتار ساختمان گرمخانه ها برای پرورش لیمو در ناحیه ادامه دارند. در تمام شهر و ناحیه های مملکت لیمو پرورش و استحصال کرده می شود، ولی طعم لیموی جیهون در قیاس با دیگر ناحیه های کشور تفاوت پذیر است. سبب این را عالمان ساحه در نسبتاً گرم بودن اقلیم ناحیه جیهون و قم زمین بودن موضع اینجا ارزیابی میکنند. کشاورزان ناحیه جیهون در استحصال یک چند نمود محصولات از جمله لیمو، پالزی، سبزی، پیاز و جواری مکه دان نشاندادی خوب دارند. صحراهای ناحیه جیهون میدان کارزار حقیقی را میماند که تماشای این منظره ها به کس بیچون و چرا حلاوت میبخشد. در همه جماعت های دهات ناحیه جیهون، مخصوصا دهات قمسنگیر، استقلال، یکدین، وحدت ملی و شهرک دوستی همین گونه سهامداران سرگرم کارند و حاصل کشت دویم باره سبزی را جمع آوری دارند. امسال مهنتکشان ناحیه جیهون در کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی در میدان 1800 گکتار کشت سبزی گذراندند که به حساب میانه از هر یک گکتار از 300 تا 350 سنتی حاصل روینده در امنیت آذوقه‌واری کشور سهمگذار میباشند. 6 جماعت تابع ناحیه جیهون عین حال جمع‌آوری حاصل سبزی ادامه دارد، چخیلی که من به همگان معلوم است تمام منطقه های جمهوری رو ما با این نوعی محصولات کشاورزی پورا تامین می‌نماییم و قسمت از این محصولات استحصال کرده را به خارج از کشور نیز ما صادرات کرده ایم. واقعا تجربه کشاورزان ناحیه جیهون برای بعضی شهر و ناحیه ها که زمین را بیکار میمانند و حتی در یک سال یک مرتبه هم حاصل نمیگیرند نمونه عبرت است. در حدود مرزی ناحیه جیهون هزارها تن سبزی و دیگر نوع زراعت جمع آوری می شود. مردم به زندگی خیلی دلگرمند. البته به این درآمد خوب اقتصادی از حساب مهنت حلالشان موجب شده است. مثلا در یک گکتار تا 9000 سامانی خراجات می شود که چنین سبزوات فراوان استحصال گردد. طور معلوم شد دهقانان از یک گکتار
то 50 тонна ҳам сабзӣ истеҳсол мекунанд. Агар ҳар килограмм сабзӣ 40 дирҳамӣ ба савдо равад, гуфтан мумкин аст ки 20 000 сомонӣ ба даст меояд. аз рӯи муайянкунии арзиши аслии маҳсулот 11 000 сомонӣ даромади софи деҳқон аст. 5 гектар замин дорем, 2,5 гектар сабзӣ кордагем, сабзӣ маҳаллӣ, 2,5 гектар пахта. 40-50 тонн гектарш гирифтестем. 40 дирҳамӣ амила айлело бача омада бурдестай. имсол ҳосил чӣ хел аст? Имсол нағза 40-50 тонн гектарш гирифтестем. Ганда нест, мешава, меҳнат ки немешава. ба ҳамин тартиб дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон кӯшиш мекунанд ки аз замин самаранок истифода баранд. тибқи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазифаҳои дар паём ишоранамудаи сарвари давлатамон, заминҳои бекорхобидаро бояд фосилавӣ ба гардиши истеҳсолот ворид намоянд. бо мақсади дар оянда пур аз байн бурдани қитъаҳои замини холӣ ва баъди иҷрои дастур супоришҳои пешвои муъаззами миллат аз ҷониби Кумитаи идораи замин ва раёсати обиёрии беҳдошти замин ва обиёрӣ дар вилояти Хатлон нақшашоравиниҳо оид ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани қитъаҳои замини холимонда ва васеъ намудани заминҳои кишаванда тарбиёт шудааст ки дар давоми соли ҷорӣ аз ҳисоби заминҳои холимонда 1817 гектар, аз ҳисоби заминҳои партов 3562,145 гектар, аз ҳисоби заминҳои чарогоҳ 425,9 гектар, аз ҳисоби заминҳои корами ламӣ 29,90 гектар ва аз ҳисоби дигар заминҳо 48,75 гектар. дар маҷмӯъ ҳамагӣ дар давоми соли 2019 5883,19 гектар ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шудааст ки дар ин асос қарорҳои дахлдори дар исони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба намудҳои заминҳои корамиёбӣ, заминҳои корами ламӣ ва ниҳолии бисёрсола қабул гардидааст. Кумитаи идораи замин дар вилояти Хатлон ният доранд ки то 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳо заминҳои бекормондаро ба мавзеъҳои кишт табдил дода дар татбиқи барномаи озуқавории ҷумҳурӣ ҳиссаи сазовор гузоранд.